ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni kaManazaretha uNyazi lwezulu. Ngingakadlali isibongo ngokusabatha la ethempelini ekuthekweni ngisevukanathi idabuka umtshezi ethempelini lami sentokozweni. Bakwenza kahle enkosini, ngizobonga egameni labakadladla. Lolu daba ngalithola ngoJanuwari. Into edala ukuthi ngizobonga la ethempelini ngoba ngiqala ukwenza lo msebenzi wakadladla ngaqala la ethempelini. Thatha sibiza bonke abantu basemambatheni. Into edala ukuthi ngibongeke uShumayeli nebandla ingoba bengingazi ukuthi uDladla wenzani egcekeni kubo. uDladla wadaba isibaya sikayise undaba ezala uSontshikazi. Kwakhomba ukuthi uDladla ngeke ikhuma yama-15th century akekho endlini. uDladla wayeseqeda ukuhlolwa phakathi kwakhe noShani ngomncane wayeselala nodadewabo besithetha lelo cala. Yingakho uthola ukuthi umuntu wakaShani uganele kaDladla kanti uDladla noShani bayinto eyodwa. Kwaqeda uDladla ngomhla ka-5 besithetha lelo cala nekahlabisa ekhuluma ethi ngingenele enkosini yaManazaretha niyongicelela niyiqethi yonke le muntu ethelele emndenini. Ngikhuluma ngoDladla ngoba u-original uDladla oqala wesenzwe isizwe esingaka nje. Ngomhla ka-10 kuJuni sikahlabisa esihlahleni amambatha asigwema ngobuDladla amacaleni onke izimbuzi eziwu-7 ney'nkomo ey'mbili. Sesisebenza indawo lapho siqhamukayo nenkomo yesithathu kwaba isithembu sakhe. Ngomhla ka-5 ku-Agasti uJulayi bemizwa bebizwa abantu bakadladla bebebizwa wuye lo odumethe uMaphela. Sasesiyalithetha lelo cala ngomhla ka-5 besithetha wabonga ngo-5:10 ngoLwesine. Ngikhuluma ngomuntu ongasekho emhlabeni ohamba ama-15 ngaphambi kakhulu kaShaka. Uyafona yini lo wakhuluma kuye uthi fonela lo mfana ngifuna ukuthi angibongele umsebenzi angenzele wona. Ngathi ngizosabatha kuphela ngoJulayi ukuthi ngizahamba nanje ngiyasola indawo emakadladla ngizoya khona ngoba uJulayi wami ngubona ungekho ukuthi ngikhonze kanti inhliziyo zami ngimbuzayo alikho ngaphakathi. Zingayenza ukuthi sithethile icala kaDladla wabuye uDladla bathi mntanami ngiyabonga ukuthi ngibongele kubona bonke abantu bakadladla abenza ukuthi mina namhlanje sengiyakwazi ukuhlala nobaba nomlethu nomkhulu wami. Inkinga yethu ngalo muzi senhlala phansi usithiwe kithi kakhulukazi thina esiphendwe kanye nomshumayeli uMajinga. Usithiwe kithi ngokumane bathatha uMajinga esebeka phambi kwakhe abathi sikade sihamba la esitimela uShumayeli naye. Nami kungenziwe lokho ngoJune last year. Ngifuna ukususa ney'mpahla ekhaya ngiyise emhleni uthi ngodwa namlungisa naye ngoba kuthiwa sengiqala mina egcina ngizosisuka zile emhleni azimhleni. Wase funa isibonakaliso ngibakalo sipho umasho ngazi ngoba ngizazi ngase ngidlula ngemoto njengoba ngisekrosini esibonakalisweni udriver wambuza ukuthi sifuna isikhumbuzweni wathi babani uSipho sakwazi isikhumbuzweni. Yajika imoto yabuya yenza la yaphinde yadlula imoto yadlula esikhumuzweni yajika la ngasethandukwazi. Ithandukwazi sengiyisibonele khona isikole esingane ngaphambili washaya imoto athi hayi boyisindlulile ngisithiwe ngoba bengumbuya phansi. Kodwa ngazi ngomngane wamade ngibona phansi ngizomtshela yini. Yajika imoto yabuya yazongena yasifika impaka lapha khona ezinye imoto masithi zazehlisa impahla zangehla waseqhamuka umoya wathi ngitshela cela impethelo ngoba lokuza kophela inkosi iseselekuzulu. Amen. Ngobile wakambatha oqhamuka empangeni ngokuzalwa ngokuhlala ngihlala la ePhoenix. Ngizobonga imisebenzi engiyibonile ngibonga nje umsebenzi omkhulu okungihlupha since ngathenga umuzi lapha ePhoenix. Kahle ngathenga umuzi owawumuzi kaBabukhumalo. uBabukhumalo ngithanda ukulandela wayesonta kwashela ngebhadi waphelela umphefumulo kulendlu. So ebengihlupha kakhulu eqhumisa yonke into endlini emsebenzini ngibuya amapayipi endlini eqhumile konke. Lokhu unkosikazi wakhe wangidayisela umuzi wathi uzobuya ezomlanda athenge umuzi ambeke khona. Ngavuma akaphindanga wabuya. So bekubuhlungu lokhu afike ahlale esihlalweni
ingane imbone ithi yamamba kabambeki lo muntu so lokhu ngikhuluma nabantu bakasheme ngikhuluma bethi hayi kufanele kuyomcelela kwathi manje ngoJuly ngahamba ngaya ePhakameni ngacela abangani ngathi asihambeni sikhona ngifuna ukumcelela ngoba ngeke ngithathe ngihambe inyanga ngiyomlahla emgwaqeni ngiyomlahla kwakumuzi wakhe lo ngahamba ke ngayocela mengifika lapha ekugcwele ePhakameni ngoJuly kwathiwa noma ungafaka embengeni uma ufake ngokuthemba kuzokwenzeka hayi ngafaka ngacela ngamcelela kwathiwa umcelele esigodini akhulu esigodini sosizi nama ngiyena ushebe kodwa ngiyabuza isisi kwakumgqibelo kuzoba olandela umgqibelo nizovala kwathi ngomsombuluko ekuseni sekuyizintatha ngokufoma engaphosisi kwafika umzanyane wayengikadele ingane lephupho kwavele wathi uthi ubaba ukhumalo ngicela ukuthi uphumule ngiyabonga nginethemba lokuthi uphumule ngisazoza ngizomcelela ngoba ngizomcelela ukuthi la khona ngoba lwaphumela endlini umphefumulo wakhe meba bamlandanga bakubeshoyo ngisazomcelela ukuthi esigodini sosiza aphume naye ahlale nabakubo kwakhumalo ngowakambatha mina ngizocelela usheme ngangakaze ngihambe kodwa ngoba ngibona usizi lalo baba abamshiyile kulomuzi yabona. Amen. Amen. Ngiyakhetha uNyazi.